The cause of the alarm is being investigated by the emergency response team. Wala, nang gawas yung mga tao. Gawas ang mga tao, no? Pero wala mo kayo aso mo kita. Puta ka mo, nag-build pa na sa sud. Pag-ilis na lang. Sige. If ever get so bukol na itong bildo. Hello guys! Lanakot yung tiil sa akong bag. So, asa ta? Padung ta sa Camelback Resort Water Park, Pennsylvania. Resort Water Park. O si tawag na dad. Camelbacks. Actually, ski resort siya, pero na kanang kuan siya karon wala pa may winter, so dili pa siya skiing. So kuan pa siya ato ta sa atong indoor water park. Excited ka? Swimming ka? Say yes! Who's excited to go to the water park? Say me! Yay! Yay! We're back here at Pocono. Mikey, are you excited to eat? That's mommy's. This is Michael's. Wow. Daddy, open ang big potato. Lumit ko ayo. Wow, see? A few moments later. So, naghapit mi diri sa Pocono. Nag-get me og donut. Hala, nice lagi. The sprinklers. So guys, abot na mi ron sa Camelback Mountain Resort. So, Mountain Resort Lodge. Na siya ski resort no kung sa winter, pero wala pa lang na-activate ron. So, mo ni siya ang gawas guys. Palakaw nami sa sulod. Actually, same which is Great Wolf, no? Pero ang tanaw ba, masindot o... mami, tanaw no, masindot ang Great Wolf ang gawas. Oh, no? Yaman diya, sud ay katong kuan ni indoor water park. Kala na wave pool, mami. Oh. Na dito, connected pa na dito. Kana outdoor water park niya man na ski padong saka sa bukid. So anhila sa ta din yun kay wa pa may snow. So anhila sa ta din sa kuan indoor water park nila kay medyo bugnaw na gamay ron. So pasod na ta guys, check in sa ta. Naday din ang mga carts. Okay, now we know. Okay gani. Oh, ano butang na magistanan din eh. Few inches later. Okay, naabot na mi sa mong room. Ang unsa ni imong gigat na room, dad? Katong regular lang? Regular. Katong tag 99? Oo. Nice! Kabalo gyud siya. Mo gyud po na tong view. Oo, same ra. So tag $99 per night ra niya mo ang room. Wala to naka-sale mo. Sale. Nice. Ato na sad nang ikon dad i-move, no? Ato ni Later na. Yeah. Mag-ilis ta guys niya. Ito sa water park. Ang nakanindot di ay kina ay microwave and kuan. Oh. Ang sitaw na refrigerator. Mas kung sa kuan lang dad, kung sa room lang kay mas ganahan ko sa Great Wolf kina ay mga wolf. No? Kani. Pero mas barato ni ato nako kaysa sa Great Wolf dad, no? Mas cheaper gud ni kay gawas ta na 100 kapin. Tanawa mong anak guys, mura jud correct. Tanawa naglingkod sit properly. Murag correct. Kabaw gid siya sa couch. Murag mahimo man ni og day bed dad no ang couch. Not bad for $99 per night. Pero dala mga taxes 170 tanan, pero okay na gihapon oy. Para resort niya human ana dala na sa water park. So muna ito. Kay tungod first day of school sa mga bata karon nag-promo na sila. Mawala sakto first day of school din sa mga bata. Okay guys, kinsay ready na mag-swimming? Say me. Yay! Excited na kang gamatoy. So, dini guys, na dini mo ang mga kuhan. Unsa ni? Supply. Water and dudu. Oo, magdata.
Ay, Mikey, nag-una-una na mong anak. Teka. Let's go. Wait, Michael, slow down. I see his... Slow down, we're running. Hold daddy. Hold daddy. Let's go. Excited. Oh. Yay, we're walking towards the water park. Wanna ni? Or no, not yet. Oh, yeah. Oh, you're gonna go one. Sige, let's go. Nice na diha. Ay, ganahan ko diha na diha. Arcadia is going down. Water park. Ay, Arcadia po sa ubos man. Water park said going down. Nasa ubos. Nice ang arcade. Yay! Yay! Mikey! So, gi-check pa din niya akong bag. Ang bag ready ay dad. Wala na sila'y bar. Dad, o diha. Mga nata diha. Later. Nice. Mura magkabayan. Dad. Mikey, are you excited? Say yes. Wala pa school ang mga tao. Dirita kay favorite man ni Michael. Sige lang, let's just tour around the place first. Wow, indota din ni guys eh. Michael! Just indota din ni guys eh. Nya, ato ta dito sa wave pool unya. Oh. Sophia! Hi, Michael! Say hi! Hi! Are you having fun? Say yes! Who's having fun? Say me! Me! Yay! Ah, cute kay si Michael eh. So in a while guys, mo-on na niyang wave pool guys. Salt water? Mo di pagat. Mo di pagat. Salt water. Mura bitaw no? Yay! Yay! Okay, nag-start nag-wave pool. Wow! 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 Again. Wow! 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 Yay! Wow! Yay! Yay! Wait, Dad, careful! Daddy, ayaw pa da sa wave kay si Michael. Yay! Here, here, here. Here. Are you having fun? Say yes! Singaw kay siya sa wave pool, Dad. Yay! Yay! Enjoy kay si Michael. Yes! Whoa! Hands up! You like the wave? You like the wave? It's the wave! Who likes the wave? Say Say me! me! Yay!
Gara ko mo adto dito. Hi everybody! Hi Wesley! Okay, so padung mi dito sa mga... Dad, nakuha na ko tanan towel, way nabilin. Mikey! We're gonna go to the other baby pool. There. Mura siyag nasad, Dad ba? Yay! Here, oh! Darabi! Daddy, oh, slide! Yay! We're gonna stay here. Hi, Mikey! You're having fun? Yay! You wanna try the baby slide? Let's go to the baby slide. Mikey, go to Daddy there. Look, slide. Slide. Baby slide. Go. Wow. See? Dad, dili ka pwede ha. Si Michael ra. One, two, three, go! Wow! More? Dili na sa Dad. Here. Yay! Good job! Did you have fun? More! Yay! Go there, 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 there! Dali na, oh! So, giganahan si Michael. 1, 2, 3, go! Wow! Are you having fun? Say yes! 1, 2, 3, wow! Adili di ay! Yay! Murag kurik! You wanna slide? Ganon siya mo slide? Go! Go, go, go! Yay! Good job! Good, Mami! Yay! So far, mo ni ang favorite ni Michael kay kapila ga balik-balik. Okay. Go, 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 go! Wow! Good job! Up, 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 up! Hold Mommy! Hold Mommy! Okay, up and down. Good job! Yay! Nabasa ko sa bata. Uy, dadi diri ay! Mahadlok pa siya. Very nice! Wow! Michael, say water! 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 So guys, katambay mi diri kay ganan mi mo tanaw kana mo drop na ang water diha ba kay lingaw. Naghapit na dad ato ka dito ha. Mikey, oh, naglikod. Nagsit pud siya. Nagtambay sa dumi. And then after that, iguman diri ato na lang din ta sa wave pool na pa ba dito? Kuha na siya diya kanang basketball. Kanang kuhan. Kanang bitang mura kag American Ninja. Ay, mo tanaw ta. Ay, ana. Wanna see that? Wow! Yay! Lingaw! Mikey's like, what's that? What was that? Okay guys, so padung mi magbay og food kay parnay matimo-timo. Cute kay diha ay. So, nagkuha mi loaded nachos and french fries man. Nag-avail mi sa ilang refillable. Hala daddy, imuhang mga allergies. Hasta ang straw. Asay ganahan niya?
Sweet tea or Dr. Pepper? Butang isag ice daw. Dr. Pepper na lang. Kaya ganahan mag-check Dr. Pepper. Anyway, it's refillable. So, dili lang ka mga on or ganang ka dito by the beach. Look, dito, katong asa ang wave pool. Dili tugnaw kaayo. Diha ta kay para natay view magkaon. May pakadan ako gatiniin. Diri. So, ako nang i-pick up mong order. Magkuha ta diri mga condiments. Wow. Wow. Na-target yun. Taog fork. Nice kitag view diha. Oh, ang flow rider. Na natong customer. Naghuwat na. Customer. May kay siya. Uy. No. May kay si kuya. Okay guys, so nahuman namin yung kanang Swimming. So karon amo sa ning Dad mo, refilan. ikaw. Ay, nagkaon niya. Refilan sa nato kay drink all you can man ni sayang sa, diba? Yep. Let's go. Sa kunsa? Iced tea na lang. Naman tayo Dr. Pepper dito. Let's go. Wow. So, fun fact. Si Daddy kay nakalimot og dala siyang swimming attire. So, dali mi magali na ay outlet nga kilid diri dad no. So, nakapalit siya na iyang short. Unsa na dad? Beyond these doors, may you be inspired to seek your own epic adventures until we meet again. Safe travels, friends. Meanwhile, Let's go up, Mikey. We're still gonna just dress up. Because we're wet. We can't go there yet. Let's play later. Unsa na di ha? Ay, ang theme park naman. Arcade. Gano'n kang tanaw? Kanang mga monkey bar, kanang mga, unsa ni? Ano matangtad man ko eh. Dili matangtad, ma-lost for words. Mas madhadlok yun siya no, sa mga tao. Si Mikey kay na social anxiety. Camelback. So close di ay ilahang outdoor nga water park. Nad no, human na pag summer kay tugnaw na manggod. Nice kaayo. Cute. Ang gamatoy o gadagandagan. What time? 5 to 9. 5 to 9 pa. Select this. Basig wala ron, no? Kasi if it's close, we'll go on outside. Mikey, mura jug kurik. Sige. Sige. Siya atong pakuhin ko ha. Kibawal ba siya asa atong room balik? Ang believe kay ko sa Great Wolf kay in theme kayo ilang resort, no? Dili nga kayo sa kuan theme. Nag-expect ko nga na yung mga camel. Wala ra. Kadungo ka sa taas. No? So, baratuhon na nila nilang to ano. Pag-build ani. Nana. Ano itong kabaw siya? Lumurag kabulo siya. Unong! Here. Yay! Kani sa ito gamitan pag-able na. Yay! Siya tungod. Lagi.
Yay! You're here! So, mag-change siya. Ato sa lingliguan dad niya, mag-change siya. Ato na i-open kay para kita tas gawas. Okay, so padumi sa kananan. What's the name? Trails End. Okay, Si let's Michael, di ka na magkuhan. Yo, bugnog diyo. Sige lang, magkuhan na dad kay winter di na mo wear. Take elevator at the end of hallway to G2. Come here. See? Hold daddy. Titugno biyo. Hold daddy. So, unsa din? Daghan di kay sila rooms, no? Napa yung kwan extension. Nalibang. Ay, nangutot. May kiutot. Ang ila ding mga gipang kuandad kay mga Pennsylvania din nga mga laaganan. Diba niya, second. So, pwede di sila iro. Let's go down. Yes. So, we're here sa Trail End Pub and Grill. We're gonna sit outside. Kina yung mga people outside. Sa gawas ng dadi. Eh, nindot man sa gawas. Oh, yay! Oh! Where do you want to sit, Dad? There or here? Just here? Okay. Or here. Oh, yeah, here. Here's good. I want to stay here so that I could see the view outside. Oh, yes, please. Thank you. So, diri ang mga tao. Okay. Yay! Ano sila yung mga signature burgers day, Daddy? Main course. Butcher's cut, fajitas, quesadilla, French dip, roasted half chicken, ug citrus, kani ako garlic citrus salmon ko dad. Thank you. Thank you. Okay, Michael, after you eat, you're gonna play there, okay? Okay. Yay! Yes! Okay, so akong igat dad kay kanin koan garlic citrus salmon. So, nagawat mi din guys sa amuang pagkaon. Away na dito ay nano sa nigawas is di ka ni sa mga tak na to, no? Ala, dagan ta, Mike. Eventually. So, naabot na mong pagkaon, guys. Akong gi-order kay salmon with orzo pasta o kaning wig okra mangguro niya. Carrots man kang Michael, kay spaghetti kang Frey, kay burger. Kay ganahan mo sa siya fry, so at least ba? Say eat na. Say eat. 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 Yay. Dad, cut gamay. Uy. Again, Daddy. Take two. Take two. Nang hugas man si Daddy. Tarong nga lang. Cut it pa, Daddy, para dili kay taas. Lagi. May spoon. Just small lang. Yummy? Yes! Giduka na ni guys. Kay grabe, kay ambak-ambak kanina. Na technique para madrain ang bata. Okay, Daddy. Lami erman sa ilang pagkaon, no? Daghan tayo. Manggawas ta mi kay mag Chinese food, pero kapoy naman dad uy hadlok na kaayo magawas-gawas. Kita deer ganina. Ang gulo na aja deer. Uy, medyo bugnaw na biya din. Muna ga jacket mi ni Mikey. Si Daddy kay ganan man nagbugnaw. Nag-shorts gina siya sa Hong Kong katugtugnaw kay winter didto. Gipangkurog ng mga tao. Usahay bata ato sa una katilaw bugnaw. So, atong experience diri kay kung i-compare nato dito sa Great Wolf kay mas pangbata, no? Great Wolf. Narag kanang bata-bata gid dito nya. Ganahan ko sa ilang mga theme gid kay ilahas at kanang naadyoy mga wolf ba. Dini murag wala ra kaayo. Murag i-feature nila kay mga tourist spots. Or nice man sad at least naka-experience ta diri, no? Wahok das gamatoy ay. Lagi. It's okay. Mag-breakfast lang na tomorrow kay close man ilahang mga restaurants ron kay di naman good peak. Kay tungod ni balik na ang klase, no? Last Monday daw gi-close ilahang
katong outdoor nga kuan na water park. Pero at least we got a good deal raman diri po. Kaysa sa house tour ta si Michael board kayo, lingaw kay siya karon sa ko ga-expect dod na lingaw kay siya sa slide. Mikey, did you have fun? Lingaw ka sa slide? Ha? Hindi ko on ay. Kasi nag-enjoy sa slide, say me. Focus king Miss Rachel. Guys, so among i-explore ang property din he. We'll check what the surroundings have. So they have like an open fire there later, daddy, or? So tugnaw na jud guys. Pero gyud nagkuan to. Ansa ni? Dad picture tani diha mo. Picturean ta mo diha ni Mike. Okay. Diha ay. Very nice. So diha mag-ski no kung mag-nanay snow. Meanwhile, tomorrow. Oh my god, the fire alarm! So morning na karon guys. Nag-fire alarm. So magdali na may ag-ilis kay mo adto naman sad ta Mike. Ha, mag-ilis sad ta kay mo check out na sad ta. The hotel is aware that the alarm has been activated. The cause of the alarm is being investigated by the emergency response team. So sige lang guys, lakaw naman sad ta. Wala, nang gawas yung mga tao. Gawas ang mga tao no. Wala mo kayo aso mo kita. Puta ka mo, nag-build pa na sa sud. Pag-ilis na lang. Sige. If ever girls, bukol na na itong bildo. Sige, mag-ilis ako guys. Muadto na lang mi eh. Okay guys, pagawas na mi. Nay helper ay dapat i-open pa ang door. So na ni natong mga wala na nabilin dad, double check. At before that, so pag check out din ni guys, yan ka open ka sa app nila, ani ka sa more, yaman ani ka sa checkout info, i-click ka ni ang mobile checkout. Push. Yes. Okay. Ang ganda juga apil. Push. Yes, So na-activate gapon nilang fire alarm. Okay. Push. There go. Nanatay ko an. Nanay katabang. Masugo. Alam mo, pusher ba yun niya? Di lang siya kita sa mugo. Okay, push. Okay, good job. See, nag-activate ang fire alarm. So, nag-check out na si Daddy. Ang fire alarm, nag-kuan gihapon. It's still going. Man si Michael, kinasugo na yun. Oh, say hi, guys! Say hi, guys! So, na siya. Nigahi. Let's go there. Okay, pagawas na mi. Nanang water park diha. Nagyapon ang fire alarm. Magyapon na. Deactivate. Bye, water park! Bye-bye! Say bye-bye! Thank you guys for watching! Hope you had fun!